sa Cabanatuan 2024. So, gabay yung bibigyan na exactly last na karon sa hapon pa, no? Dugay pa, maya-maya pa. May 1 hour sa makamanay, may kanya-kanya kasunatan, sila-sila na tanan. And kung sanay sa box, kung ano ng mga speakers ninyo nila. Ginatago-tago. Okay? And key. Lima-lima. Lima-lima. Piyak-piyak, lima-lima. Okay, sabay. Lima-lima kita, lima-lima. Sabay, John Kyle, AG Lion, 3KM, Inday Kid, and Atlantic Way. Dito sa kaya, Thunder, The Brothers, Gravity S, Magnetic, and JLF. Bacet lang ko. Okay, ready! Punch Thunder, The Brothers, Gravity S, and Magnetic. Apat lang siguro, apat pa rin biyak. Ako sa Elite sa Toho, John Kyle, AG Lion, 3KM, and Inday Kid. Diri naman sa mga Diyos and Legacy. Oh, request ni Boss Goto Gonzales. Ano ka sita? Ate sige. Diyos, La Pasita, and Legacy. John Kyle, AG Lion, 3KM, and Inday Kid. Sabihan, The Brothers, Danger, Gravity S, and Magnetic. Ate sige mo ulit, NYK, JPP, and Bakbakan. Ready? 3, 2, 1.
Dayog sa Kabatuan 2024.